broken heart ya do so e wo ye man ga ne ho pa ya just enya agro ena e betina wo ya ti we akoma wo ya yesi ya chese isi ama obi kra e de na koma e kwa koma obi kra na osu obi ko twempena kra na ya sam e de amano na ma me bi ye de betu ja chese wo ye ba fine sabe se wo disabled da betu just wo ema ennan mu nyina na so obi a ne be ma one no e wo ye ma mi e chese me ma ne ba na brabo ma omo se so me do na se omo ke kan sabe de gu na suma na omo na ye nyin san pe na omo ja ne hokko o chese na kuma ti ye pa bi se mba eye ennan so obi a ne ba pa chese one omo e wo no chese e me ma ne tumi ba no bi ka chensan me yesi yi de obi a sabe we be find the one no twempra na say one no e ware a good luck e na wo benya na ono so say nda ya wo say ma de ya na da ya sa na say ya bode ani da na sa na akwa ko we nyinsan ni ade omu we no message no ho e kwa ya ma mi na betu just say me ma etina kuma pa ye bi say ne ma na wa wo mu nyina no so obi a ana so be ma ono no me ma na wo yesa ko ma mi o be find no hu no bokakra so ya be fine na wako fa no wi asant na kuma de gusu se broken heart ni sia de mo de ko disabled fo nyina so yesram mema yesram ankasa wo e me da na se yesi o ya be fine no so woni ne ye bibia na se ya wo benya lak na bo wie na wo chese woni ne da wie wo lak na be ba na ase den na wo jan ho ko ya de ya se fam yie pa ma mi e da betu adwa se ne ma na nyina no so obi a ono ne wo no ye me ya ye pa bisa se broken heart ni sia ya do so na me se ye ya na de ko mi ni se sa mema ni se mo de dru o mo ye disabled nya so ma mi ye be fine wo hwemfoni e da ho etwagu yo e ba fan yese aro wo pa ye yesa wo hwesi na setem kra ayedin wada na de enti me ma na ma yesa no mesira ma mo nsan mo ti nkwa na mo nkonko hwe eye nkwara na so de lak na nya ba wi a fa lak no fa ko hwe se wo ba ye no wo se ma me o ka kire ne se oyo ba oye ba fan ya na se go disabled no sa wo ne etna what to say lack na obenya ai woda na tena wie ma chese ma ya Africa cho e ma nyinsa ya be mu na se ma wo dia na se lack no because nkwala aye nsura e de ma e ya wofo nti se lack aba mu dia mesre se munche mani na ma mu e ba fan mu nkwa na mkɔhwe ono e na se sia de me hwemfo ne da kwa na ti bia mu e nya kra e wusiafo ha e ye attention TV trending issues e koso no e na osumfo na Ajua amua akwa me de baba sum mesra wo se ayo be like your page no na we comment na wa share some afofro nso ehu nia e koso